Akak Rosliza dia baru join. Waktu dia mesej saya dekat China, ladang Nutrilite kan. Dia mesej saya kan, saya pun tengok kawan siapa ni kan. Ha. Dia baru je join, coach baru je balik dari China. Dia mesej saya cakap, "Kak, saya busy tapi balik Malaysia saya mesej akak balik." Kan. Kak Rosliza mana Kak Rosliza? Boleh tak unmute? Ya, ya. Saya boleh boleh. Boleh dengar ke? Boleh Kak. Okey Kak, saya Ha. nak, ramai yang tanya berat asal akak berapa dan berapa lama dah akak join PMLS ni? Selamat Assalamualaikum, selamat malam, selamat sejahtera semua. Okey, saya join PMLS sebulan lepas lah. To be exact, saya tengok date tu lebih kurang macam tu lah. Sebulan dalam 4 minggu. Saya asal berat 132.4 masa saya pergi timbang di klinik sebab saya selalu jumpa doktor untuk check, health check. Jadi bila saya timbang 132 tu, kebetulan masa tu kaki saya bengkak. Actually kaki saya bengkak dalam 1 week dah masa tu. Jadi bila saya pergi, saya suruh doktor check saya punya kaki. Kenapa saya bengkak? Sebab saya ingatkan water retention because kidney and something like that. Tapi before that, saya rasa something wrong dengan badan saya. Sebab badan saya sebab saya berumur 53 tahun. Sebenarnya bila kita approaching 50s, dia punya badan kita punya condition lain. Jadi itu pasal saya rasa macam, yalah seperti biasa perception orang cakap, oh bila you getting older, it's not easy for you to slim down lah, metabolic problem lah, semua isu. Tapi sebenarnya at the end of the day, dia bukan isu tu, tapi isu lifestyle sebenarnya. Lifestyle. Jadi bila dengan saya masuk PMLS ni, saya dapat rasa yang sebenarnya is all ikut kita punya biologi, kita kena faham. Jadi PMLS, coach banyak bagi tips dan bagi banyak benda yang saya boleh ikut. Jadi bagi saya orang kata apa, sekarang saya turun 18 kilo lebih kurang. Bagi saya turun 18 kilo tu tak susah. First berapa kilo, first 7 kilo tu pun sebenarnya tak susah sebabnya awal-awal memang kita akan turun berat air. Jadi itu pasal saya bila saya buat blood test masa tu saya dapat tahu saya semua sebenarnya insulin resistance. Normal insulin resistance is 3 ke 5, saya 120. Jadi saya macam terkejut sebab saya tak ada diabetik. Memang saya tak ada. Bila check saya punya ni glukos saya cuma 5.3. Jadi tak ada apa-apa orang kata yang trigger saya kenapa saya kena insulin resistance. Tapi bila saya masuk dalam program baru saya faham apa yang trigger sebenarnya lifestyle saya tu. Apa Kak? Itulah dia. Okey lah, tak boleh cerita tak apa. Okey Kak, macam mana akak boleh join PMLS? Kan Okey. tiba-tiba je macam Facebook ke kawan. Okey. Sebenarnya macam ni. Saya memang biasa diet, saya memang biasa makan ubat kurus, saya pakai Ozempic pun saya dah try, Mounjaro pun dah try, cakap je apa semua saya dah try. Tapi saya ada kawan saya which is quite good friend of mine lah, Afifi. Dia yang masuk dulu. Masa sebelum dia masuk, dia ada cakap dekat saya dalam grup lah, kita ada grup WhatsApp, dia cakap dia kena last year, dia kata dia kena diabetic type 2. It was surprising because dia taklah gemuk sangat macam saya. Jadi bila macam tu, dia pun masa tu saya rasa dia belum lagi jumpa PMLS. After a while, saya tengok dia slim down. Jadi saya tanya dia, masa raya hari tu, saya tanya dia, Fi, how do you slim down? Dia kata, I ada masuk the coaching program, dia kata macam tu. Lepas tu saya tanya, coaching program macam mana? Apa yang you belajar? Apa yang you makan? Dia kata, tak ada apa. Dia kata, you just know the truth. Dia kata macam tu, you know the truth. So saya, bila saya cakap know the truth, saya macam, intriguing jugalah. Apa benda yang knowing the truth about your body? Dia kata, you have to know the truth. Okay, after that dia tak sempat forward kepada saya contact number untuk coaching. Dia cuma cakap okay nanti I bagi. And then sampai saya kena insulin trigger tu, saya dah panik, saya dah tak tahu nak buat apa sebab saya rasa macam hidup saya pun saya dah tak boleh bawa kereta sebenarnya. Dia bukan sebab badan saya gemuk, sebab saya dah biasa badan gemuk dah lama, tapi because saya tak boleh bekerja dengan normal, saya tak boleh bawa kereta, kaki saya tak boleh pijak pun pedal kereta. Kalau jam, saya terus tak boleh tekan kaki, saya tak boleh rasa. Jadi saya dah take panik masa tu.
Jadi bila saya call dia, saya kata, Fee, you have to give me the number, I have to call the person, I don't care. I just nak buat something so that I can suppress my problem, my insulin punya issue. So dia bagi kat saya, tu yang saya PM coach dekat China tu masa tu. Sebab saya dah panik sebenarnya. Itulah saya tengok akak ni banyaknya dia bagi data kan. Saya dah pening dah. Okay, tak apa kan. Sebenarnya saya dia tanya Poci. Saya dia bagi tahu kat Poci tengok. Poci ini apa ni? Macam baca. Dia kata macam ni Han tak payahlah. Biar je. Dah teruk dah tu. I cannot lah. Orang trust me kot. Kan nak tolak. No. I fikir kan. Diam je lah. Lepas tu I masih akak lagi masa dalam bus tu. Kita travel. Okay, then I cakap, okay, tak apa. I have one set of voice note tau. Yang I rasa, you dengar dulu. You fahamkan dulu. Betul tak kak? Dia betul. Saya forward. Faham. Okay, tak apa akak, dengar dulu. Selalu orang tanya, coach, dah masuk nak buat apa? Tak payah buat apa-apa. Faham dulu, kan? So, bila saya tengok akak ni memang... Sebenarnya saya ingat akak ni diabetik, tapi saya salah Bukan. faham. Akak bukan diabetik. Saya Dia punya bukan. gula cantik je. Kan? Tapi saya anggap selalu dia diabetik. Tapi saya selalu concern lah pasal gula. Akak pun selalu cakap, saya tak ada diabetik. Tapi okey lah, apa yang kita buat tu, membantulah kan akak turunkan berat badan, turunkan bacaan insulin you. Sampai sekarang, akak dah turunkan berat yang agak banyak. Kan? Dia akan turun lagi. Sebab kita ada banyak berat nak diturunkan kan. So dia akan turun lagi, tak ada masalah. Cuma akak kena faham lah akak punya keadaan badan. Kadang-kadang sampai satu tahap tu dia akan slow down. Cuma apa yang saya beritahu akak ialah lower expectation tapi work harder lah. Apa yang kita dapat is bonus. Dan saya rasa sebelum CKS mesti akak dah turun 30 kg ni. Okay. Dan janganlah kejar CKS tu akak buat untuk badan akak je. Nanti CKS tu datang, itu cabaran lain lah. Okay? Ramai yang nak tunggu CKS baru nak turun berat. Aduh. Okay kak, terima kasih. Ada apa-apa lagi tak yang you all nak tanya ataupun... So apa yang last akak ni nak share dengan anda ialah you kena faham fungsi badan dulu. Okay? Kena faham fungsi badan dulu. Ya, kita dah tahu perangai kita. Jadi kita kena make sure cut off the craving dulu. Saya buat, apa yang saya buat sekarang ialah nak cut off craving. Itu nombor satu. Mindset kena kuat, cut off craving kena buat walaupun susah. Itu yang most people fail. Jadi macam masa saya tengah on period. Jadi memang makan lapar perut, jangan cakap. Masa tu saya buat 30 jam. Tapi saya macam, ya Allah, saya kata tak boleh. Saya daripada saya sakit, baik sabar kejap. Nanti okey balik. Jadi sekarang saya tak ada craving dah. Macam saya pernah cakap, dulu saya suka makan nasi, letak minyak ikan, letak kicap, sedap kan. Tapi sekarang, bila saya dah buat IFLK ni dalam 3 minggu, saya tengok minyak pun bila ada minyak meleleh-leleh bila kita roast dalam frying pan kan. Nak muntah. Saya rasa nak muntah. Saya pelik. Kenapa aku nak muntah? Dulu ni favorite ni. Baru saya faham yang sebenarnya automatically badan kita akan adjust kepada kita punya behavior. Jadi benda tu sebenarnya kita kena set awal. Masa kita buat memang kita rasa macam susahnya. Tapi sebenarnya bukan susah. Dia sebenarnya habit. Bila kita buang habit, kita normal sebenarnya. Itu je. Yang selama ni saya nampak lah. Memang kalau kita makan dengan karbohidrat, kita boleh makan lemak banyak tau. Kalau kita makan lemak dengan protein dengan tu je, kita tak boleh makan banyak. Betul. Dia punya... Betul. Yes, memang betul. Sebab saya memang habit saya kuruskan badan sejak saya umur 18. Sekarang saya 53. Berat saya naik turun. Pernah turun sampai 65. Pernah masa saya umur 18, berat saya 99, umur 18 tahun. Jadi, bila saya umur 20 lebih ke 30, berat saya 65. Lepas tu sekejap, within 1 year naik sampai 80, 90 and then sampai sekarang 100 lebih. Saya rasa macam saya dah tak ada harapan sebenarnya. Kalau ikutkan, saya memang dah give up hidup. Tapi sebab sakit tu yang saya buat bagi saya determine. Kalau saya tak sakit, saya rasa saya tak peduli. Sebab saya BP saya sejak umur saya 29 saya ada BP.
BP saya normal BP last few, kira sebelum saya buat PMLS, saya makan ubat saya on a medication tapi tak lama, sejak saya tahu umur 48. Saya punya BP normal 220, bawah 160. Okay, itu normal Maksud dia doktor pun tak tahu nak buat apa, sebab doktor bagi ubat, doktor bagi semua pun saya tetap BP saya tinggi. Bila saya masuk PMLS, saya faham tentang kortisol. Saya ni lifestyle saya ialah saya tak tidur malam. Jadi bila saya masuk PMLS, certain things yang saya diajar boleh buat saya deep sleep dan boleh buat saya manage tidur. Jadi itu yang buatkan saya banyak saya berubah, dan saya dah tinggalkan ubat semua. Ubat kencing manis doktor bagi pun saya kata kat doktor saya tak nak ambil. Ubat kencing keluarkan air pun saya tak nak ambil. Ubat BP pun saya tinggal. Saya cakap kat doktor saya tak peduli. Saya cakap saya memang nak tinggal semua. Jadi Sekarang akak punya bacaan tekanan okey tak? Okey, saya belum check lagi dekat rumah, saya tak nak check. Sebab apa, saya cuma rasa saya tak pening. Jadi saya okey. Ya kan, sebab apa, bagi saya nak check dalam end of this month, saya nak buat blood check, blood check full. Jadi saya nak tanya doktor macam mana. Itu je. Tapi memang saya sendiri degil lah. Itu saya boleh cakap. Semua ni kita nak buat. Kalau kita nak kurus, kita kena ada satu perangai degil kepada diri sendiri. Itu memang penting. Kalau kita tak degil, kita manjakan diri, habis. Memang fail lah, kira fail. Serius cakap. Saya selalu kena macam tu. Kita kadang-kadang bagi banyak alasan. Oh, itu tak boleh, ini tak boleh. Banyaklah. Itu biasa tu. Alasan tu biasa sebab kita try to get away. Saya gym kat rumah, swimming pool kat depan balcony pun selalu bagi excuse tak nak pergi. Sebab apa? Sebab saya kerja banyak. Memang biasa. Tapi bila saya buat PMLS ni, saya determine saya ubah dulu saya punya, orang kata apa, cara pemakanan. Dan saya believe that saya akan buat benda ni sampai bila-bila. Bukan setakat dalam program. Maksudnya bila kita dah meningkat pun, kita dah achieve apa kita nak, kita sihat, kita tetap boleh faham dan boleh ikut lagi, sebab kita rasa macam itulah dia kehidupan yang betul. Bukan kehidupan yang tak betul macam kita buat dulu. Kan? Itu kita dapat dari Rio tu. Akak kalau akak nak burn lemak lagi kan, akak masuk pool tu dalam keadaan pool tu sejuk. Bila pagi? Ya pagi. Awal subuh lah satunya. Sebab bila badan kita sejuk, haba akan keluar daripada badan kita. Itu sebenarnya lemak convert jadi haba, dia keluar. Dalam CKS, ramai yang rendam ais. Kan. Sehari ni diorang tak masuk lah. Okey, faham. Nanti saya cuba. Tapi memang tak boleh lama lah. Tak tahu berapa minit. Tengoklah macam tu. Okey. Terima kasih Kak Liza kan. Okey, kenapa Kak Liza punya tekanan darah rendah boleh turun? Sebab dia ada beberapa faktor tekanan darah ni. First kali ialah badan kita tak hasilkan nitric oxide yang secukupnya. Disebabkan oleh kita makan banyak fruktosa. Dia akan block. Kedua, badan kita terlalu banyak air. So, apa-apa yang kita minum, dia akan jadi darah dan dia akan jadi tekanan darah tinggi lah. So, bila you turunkan berat air you mean tekanan akan turun. Faham tak? That's why dalam PMLS, kita suruh you minum air garam balik. Untuk naikkan balik tekanan darah you pada orang yang normal. Okay? Okay, so itu ialah perkongsian Kak Liza. Okay, terima kasih Kak Liza. Boleh tak kita semua ucapkan terima kasih pada Kak Liza dekat ruangan komen?